Halo, Om Swastiastu. Yuk melajah. Soroh adan, ring punyan nyo, punyan biu, lan punyan jake. Mari belajar jenis-jenis nama dalam pohon kelapa, pohon pisang, dan pohon aren dalam bahasa Bali. Sane ke pertama, soroh adan ring punyan nyo. Punyan nyo ane mara mentik madan pijar, bungan nyo ane tonen kembang madan tong-tongan, tong-tongan ane suba kembang ane merupa buah madan bungsit, buah nyo ane muda madan bungkak utawi klumak, klopekan bunga nyuhe ane suba tuh madan keloping, muncuk punya nyuhe ane muda madan empol, don nyuh ane muda madan busuk, don nyuh ane wayah madan selepan utawi pal-palan, don nyuh ane subet tuh madan danyuh, carang punya nyuh madan papa, punya nyuh ane anggone lakar wewangunan madan sesah utawi susuk, aenge makin ngelantur ring soroh adan ring punyan biu. Mari kita lanjutkan dengan berbagai macam nama dalam pohon pisang. Punyan biu madan gedebong, panak punyan biu madan ares, don biu ane paling muda madan plosor, don biu ane subet tuh madan raras, bungan biu ane tonen kembang madan busuk. Aye mangke nglantur soroh adan ring punyan jake. Mari kita lanjutkan berbagai macam nama dalam pohon aren. Don jake ane muda madan ambu, don jake ane subawaya madan ron, buah jake madan lulung, isin punyan jake madan sagu, ngiring lanturang ring pelajahan sanetiosan. Buah nangke ane ngude madan kandiwawalan, buah manggis ane ngude madan blibar, buah semangke ane ngude madan blungking, buah kelor madan
klentang. Punyanti ane marementik madan embung. Don base ane wayah madan kap-kap.